tituraririmba kubera ko abaramyi n'abandi hari umugisha ndarafata, hari imbaraga ndarafata z'ubutaka, hari umugisha w'amasezerano ahabye kuri bwa butaka tarakora kugeza umunsi nzotibuka mu madeye kunkimba gataka kagafata nkagashira mu mufuka kavuga ati ndatoye. Ubutaka bugira n'isano n'abantu, ariya niho iwacu, niho imihamagaro yacu. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo sigahamse papa bagatonekwa cyane ngo nirahi kandi batungishije benshi. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigayamo. Nuko turi mu ikanisa gabanya gato papa, kandi je nkunda igihugu cyacu, kandi gukunda igihugu ntibiba mu mubiri biba mu mwuka. Urakomeza kurusha Nehemiya ndiyanditse muri Bibiliya. Wowe urinde Nehemiya yagiye kubwira umwami aramubwira ngo ngiyi iwacu ndashaka gutaha kureba gakondo, ibintu zarakomeye iwacu hahindutse amatongo. Je nkunda iwacu. None nuko turi mu ikanisa turi kumwe n'abanyedini nari kuririmba yandirimbo sinyiririmba ariko yahindi muzamwumva bazarima ngo mu gitondo cyakare, ariko sinoyiririmba. Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe Bwana meza mbele ya watesi wako. Bwana Yesu, Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe Bwana meza mbele ya watesi wako. Mwokozi Yesu nina mumababa yawe mumababa yawe Bwana sifiwe. Sasa Frank tumukaza mutumira ari umunsi wo kuririmba rimwe gutyo umunsi umwe tugataha. Abakeneye nk'igiterane cy'icumweru cyose Monday to Sunday nico cyo mushobora agahera nkana kazi rimwe nk'igiterane cy'abamama kikageza nkana gatatu akajaho ngurubyiruko kuva na gatatu kugeza nkana gatanu. No ni posho nani yinga amateraniro rusange finale Imana muhumugishe. Jewe nzani afite 27 isibanga akose mani himbazwe yeme biravuga ngo Uwiteka dukore bikomeye natwe twishimye. Zambwira abantu nkababwira ngo tituraririmba kubera ko abaramyi n'abandi hari umugisha ndarafata, hari imbaraga ndarafata z'ubutaka, hari umugisha w'amasezerano ahabye kuri bwa butaka tarakora kugeza umunsi nzotibuka mu madeye kunkimba gataka kagafata nkagashira mu mufuka kavuga ati ndatoye. Ubutaka bugira n'isano n'abantu, ariya niho iwacu, niho imihamagaro yacu. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo sigahamse papa bagatonekwa cyane ngo nirahi kandi batunga
watungishije benshi ego ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu ayiwa bagatonekwa cyane ngo ntibahirwa kandi batungishije benshi ariko Mana icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu washimanga gaje nawe ure amaso y'abantu ariko Mana icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu washimanga gaje nawe ure amaso y'abantu ariko Mana icyo gukundira we nuko utameze nk'abantu washimanga gaje nawe ure amaso y'abantu no Imana ga titwoyibagira ikimaze Imana titwoyiha ifaranga ariko Bibiliya ivuga ngo ituye hagati y'amashimwe siko apotre ituye hagati y'amashimwe y'abana bayo tugiye guserebura intsinzi bakecu nudashobora gusimba kaje tuwo bishobora ariko ufata kantu muto ukazunguza uvuga ngo Uwiteka yaratuzahuje yaratwimanye umuntu wese agerageza agira akanatora ruba hereza ako kasime kari hasi shiraho mama yako umuntu wese azamure Uwiteka adukora ibikomeye komeze wanasifiwe umwanya uragiye nari kubaririmbira akaririmbo kavuga ngo nzo uri kuri sendi papa nari kubaririmbira akaririmbo nagiye kuri YouTube sanga kamaze umwaka none ejo bundi ndi mu kazi numva indirimbo izengurutse mu matwi kandi sinari nyize nja kuyishaka kuri YouTube sanga imaze umwaka ivuga ngo imiyagira zikamura w'ijambo no mu butayu sinjani twanumuma imiyagira zikamura w'ijambo no mu butayu sinjani One more time.
ariko yeme abantu buzuye amashimwe nuko turi mu ikanisa. Gabanya gato papa. Kandi je nkunda igihugu cacu, kandi gukunda igihugu ntibiba mu mubiri, biba mu mwuka. Urakomeze kurusha Nehemiya ntiyanditse muri Bibiliya. Wowe urinde Nehemiya yagiye kubwira umwami, aramubwira ngo ngiyi iwacu ndashaka gutaha kureba gakondo, ibintu zarakomeye iwacu hahindutse amatongo. Je nkunda iwacu. None nuko turi mu ikanisa turi kumwe n'abanyedini, nari kuririmba ya ndirimbo sinyiririmba, ariko yahindi muzamwumva bazarema ngo mu gitondo cakare, ariko sinoyiririmba. Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe Bwana meza mbele ya watesi wako. Bwana Yesu, Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe Bwana meza mbele ya watesi wako. Mwokozi wewe amafirimbi muntizi imwe. Imana iguhumugishe. Gira dusirimbe. Oya yari kiri ya mbere, ariko aco tugarukire ko ya mbere, kandi nayo tirayoba. Imana himbazwe we. Haleluya. Ko nuva noririmba igiswahili. Kwa maana hakuna jina lingine kwetu ambalo litupasalo sisi inapoteza shetani. Amejitoa sasa, ameanguka chini. Amina, amina, amina wa amina, amina, usifiwe Jehova. Akira, akira, shimene yawe Bwana. Iyo ngiyo gusa komeza kwe. Akira wa akira, aiwa mami warangiguriye subije gusenga kwaje mana we igiye nagukomangiye warangiguriye we. Komezi we umvana mu mababa yawe niyo nzibera iteka we, mu mababa yawe niyo ai mu mababa yawe niyo nzibera iteka, mu mababa yawe Mama
Bwana sifiwe. Sasa Frank tumukaza mumutumira ari umunsi wo kuririmba rimwe gutyo umunsi umwe tugataha. Abakeneye nk'igiterane cy'icumweru cyose Monday to Sunday nico cyo mushobora agahera nkana kazi rimwe nk'igiterane cy'abamama kikageza nkana gatatu akajaho ngurubyiruko kuva na gatatu kugeza nkana gatanu no ni posho naninga amateraniro rusange Imana muhumugisha jewe nzani afite 27 isibanga je ngifite 27 nukuri narataramye twararirimbye dukora bitangaza ndibuka igihe kimwe twavuye Bujumbura na badayiro na bamuhemeri na dayira arikoza mbahaye amakuru hanyuma turirimbe dutahe tuvi Bujumbura ari kuwa gatatu ni mugoroba turara tugenda tugera Kampala nijoro tubasanga Kampala turara dutaramye buraca murumva urugendo twari kwagenza urugendo rw'amasaha arenga 12 turara dutaramye kuwa kane buraca turatarama kuwa gatanu burira turatarama buraca turatarama kuwa gatandatu burira turatarama buraca turatarama ku cyumweru burira turatarama buraca kuwa mbere mu gitondo dufata imodoka dusubira Bujumbura kuwa kabiri mu gitondo saa moya twagiraga isomo rya saa moya turatonda mu ishuri ko murumva izo ni imbaraga z'ubusore nukuri ndibuka umunsi umwe ariko ndibutse kabisa iminsi yake ndayibutse kandi myiza yo gukorera Imana hari abantu babagira iminsi mibi baza bibuka iragatsindwa mu izina rya Yesu iyo minsi mibi Rumenge yabwirije ni mukindirimbo yala Rume niyo nje ngiye kuririmba yonyine tuyuze no mwisirimba hanyuma dutahe mu mababa tusige mu mababa nta kibazo mureke tugume mu mababa mutahe muri mu mababa kuko gantante tuzoyavamwo se tuzoyavamo noneho reka turimo indirimbo ivuga ngo ese cyane kakandi kambere kavuga iyo Mana yaremye ijuru n'isi agira mu nsengero zubatswe n'abantu amaboko y'abantu yagiriza ifasha niyo nyiri imbaraga iyo Mana yaremye ijuru n'isi agira mu nsengero zubatswe n'abantu